Murabona za VIP nongeye kubasuhuza cyane. Iyi ni ya podcast yanyu Abavip Podcast iba ku Abavip TV, tuganira ibyo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. Tuganira ibintu bikeya cyane. Nuvuga ngo niba uri urubyiruko mushaka kwiteza imbere, tuganira ukuntu wakorera amafaranga, wabika amafaranga, ukuntu wakuba amafaranga ahantu hose waburi, niba uri umukozi uri mu ishuri cyangwa se niba uri rwiyemezamirimo. Tukaba rero dushira ibiganiro bibiri buri cyumweru kuri YouTube channel yitwa Abavip TV, ariko mwanankurikira kuri Instagram yanjye Coach Gael, kuri Twitter Coach Gael, no kuri TikTok. God bless. Ahubwo tukiri kuri aho ngo ku ma social media nagira ngo ntange ka difference gatoya ku ma social media ukuntu agenda akora bitandukanye. Hari buriya zino social media zimeze nka media ya kera ariko yagarutse mu buryo bwa internet. Buriya iyo urebye neza imikorere ya Twitter ikora nk'ikinyamakuru. Uskwari ibyo ni kinyamakuru cyaga donc ni imvaho nshya ibintu ibishyashya ni news updates. News updates. Ubu noneho bongeye bakanu gakomeye akantu ka space ni radio. Ushobora ningira radio kuri space. Uskwari ibyo yagira n'umuntu umwe wongera gutiyuriga ku radio yaje bakajya bakubiyudira space. So miriya ni ibintu kubera ko iradio n'ibinyamakuru ni ibintu dukuraho amakuru constantly. Urabizi nabyo biri reporting amakuru mbere ya TV. Bura TV nti reporting amakuru vuba. Ikintu iyo kibaye instantly bakivuga mu binyamakuru cyangwa bakakivuga kuri radio. Iyo ni Twitter. Uvuga ko ufite ikintu cyihutirwa ushaka gushyira hanze. Twitter it's number 1. Kena ni kututunga. Hama rero Facebook yaje kuba ikintu gisimbura website. Facebook yasimbuye website. Abantu be kera bagiraga ama website bakumva ko ngo bari hanze. No, this time Facebook yarabihinduye. I can book you on your Facebook. I can pay on your Facebook. Ariko Facebook igira ikindi kintu gikomeye, you can even pay for advertisement. Ikagupush. Facebook page yawe bakayipushinga ahantu henshi. Buriya umuntu ashaka kubookinga kuri Facebook yawe. Yes. Akanishyura ku appointment yo kubona nawe. Noneho iriho store, hariho Facebook store. Kuri Facebook urishura amafaranga bakayakira bakazakuyaringa bakora nka online store. So Facebook yasimbuye ikintu cya n'ukuri designed isigaye imeze nka website. Niyo ukanze kuri profile yawe ibintu byawe byose biza hejuru, hanyuma hasi akagenda haza ama post just like in a website. Noneho rero tugeze kuri Instagram is a very very interesting thing. Uri ukuntu kera twabaga turi abana twagira ahantu tukabona magazine tukayisimbukiramo kujya kureba ama pictures y'amamodoka nziza, inkweto zihenze. Yes, that is Instagram. Instagram number it's the new magazine. It's the modern era news magazine. Yeah. Modern era magazine. Ibintu byose umuntu washaka kwamamaza bikomeye. Wabona kwamamaza ibintu bikomeye. Avuga ati ndashaka gushyiramo imodoka nziza ariko sinza kwishyira mu kinyamakuru. Kandi agira ngo ibutse ibintu ravuga impamvu very very important. Hari nk'ama magazines kera abagabone bagize inaryo yakomeye cyane. Amagazines yasoga ama brand ya mbere ku isi kugira ngo ugire muri magazine zo mfrango wowe umaze kwishyura. Ariko right now uravuga ko ibintu byose byahindutse ibyo bintu right now kandi twabishiramo iki ubuntu. Yes, ku buntu. So right now ushobora kujya ahantu hambere hari ama brand akomeye ku isi muri magazine for free. Urumva the Instagram is your personal magazine. Ahantu abantu barebera the really nice stuff about you. Niyo mpamvu Instagram bayikorera amafoto n'utuvideo duto. Yes, it is curated for amafoto, utuvideo duto, utuntu mbega twiza. Kandi buriya Instagram ikindi kintu ikora something with high quality iragipushinga because of that thing yo kuvuga ngo ndashaka kuba like a magazine. So buriya tukahita tujya ku bintu bindi bibiri bikomeye, YouTube na TikTok. YouTube na TikTok bijya gukora kimwe ariko TikTok hari ikintu irusha YouTube ariko hari n'icyo YouTube irusha TikTok. So YouTube ni modern television. Nka television ifite ama programs, ifite iki, ariko ikaba television ishobora kuritaininga umuntu wakurebye akagukunda akabata Coach Gael kuri YouTube, okay let me follow, je ndeba Coach Gael kuri YouTube.
so azakureba even none hagera igihe we azaguma arebe wowe. Ni YouTube yabaye a static television. Ni nkaho kundi ushobora kuba urimo urareba ufite televiziyo ariko udafite amashene menshi, ufite shene ushaka. Noneho rero TikTok ikosora ako kantu. Yo iza ari televiziyo y'abana batoya badafite attention span. Ntago bashobora kwihagara abantu benshi cyari bararagura abantu benshi cyari kandi ibintu by'imova zabazo ntago ushaka kumanga udafite attention. Ntago ibyo bintu babyumvamo, barashaka kureba abantu benshi byihuta kandi barebe so many things in a very short time. So TikTok niyo waba ufite aba followers 0 ushobora gupostinga TikTok ikarageze ku isi hose. Murabona za VIP nongeye kubasuhuza cyane. Iyi ni ya podcast yanyu Abavip Podcast iba ku Abavip TV, tuganira ibyo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship. Tuganira ibintu bikeya cyane. Nuvuga ngo niba urubyiruko mushaka kwiteza imbere, tuganira ukuntu wakorera amafaranga, wabika amafaranga, ukuntu wakuba amafaranga ahantu hose waburi, niba uri umukozi uri mu ishuri cyangwa se niba uri rwiyemezamirimo. Tukaba rero dushiraho ibiganiro bibiri buri cyumweru kuri YouTube channel yitwa Abavip TV, ariko mwanankurikira kuri Instagram yanjye Coach Gael, kuri Twitter Coach Gael, no kuri TikTok. God bless.